abana mbara ali chokoraa abana bali babera abasacha basalire town His Excellency. I know wango arote promise get to man to say kwa nyiruete inja to ikerete. We need your support. Yara national government neitu abana bali baira nesobo abana bali abange baruete Nyamira abande baruete Kenyanya yani bali within the municipality mpaka ika 20 abana batuko bakobana amaguru tumanyite problems y'abana bali babwate nimaite ngwa bwate kiti gete timaite ngwa toka keira onye no bokongo babwatanye go isiso chiete go singina agakuna bagoteba otoa mabuta to ene mpaka songo tumanyinga kene abaiboli mbaro uboli mebwa one tigu onye borororo usonye bone tigu tubwate tumuagajire tomataliya no singo irinda bana abakoreki babwetawo lero bono bachakire kura bandu chisimi ora bwene iro rutore nakige kogera maumba kasagerole rimba amure kera aterire amure sit. So His Excellency kindly from your office kole na director iga enforcement abantu bande tota tokorega sina we are ready to work etaoni ile yaito ngoji koranya ligere mwaka 2007 na 8 lilie segia abete ine ile abete soon kuruldore wapi siaya abantu no bariko baba mauchaka kwa transported kogenda kaidi tota tukore liga siri ya rengo and we are late we are committed policing ndodara gukwa kinai abantu abane national serikali enen bona kana ira ngora kera bose tole tuta bose toko korona serikali eliye ororo yego chantora koraki halo arambe tuta Gavana tomeka ya appointment ora chirake toka ndi ali state tutavika state ruguraria na into tukwanire Daktari Samuel Ruto na bangi tole I hope ngakana ngori data yane na